sve godine i uvek sedi sama za stolom, jer živi u kraju Srbije u kom je zločin da bude solo. Njene drugarice sve su se udale, ona se čuva od baraba, pa su je na čije reči povredile kad su je kazali da je baba. Kažem da mlada je, ali džaba, ko je uvredio, ma de mu lebac. Ma dobro, ako si ti stvarno baba, ja ću da budem babojebac i 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 babojebac. Njena dva oka puna riželja, njen topli vrat iz Anadolije, njena kosa vodopad prepustenja, njene usne ruža koja krv prolija, njena kosa vodopad prepustenja, njene usne ruža koja krv prolije. Al ona ima 30 godina i dalje sedi sama za stolom, jer živi u kraju Srbije u kom je zločin da budeš solo. Njene drugarice sve su se udale, ona se čuva od baraba, pa su je nečije reči uvredile kad su je kazali da je baba. Kažem da mlada je, ali džaba, ko te uvredio, ma be mu lebac. Dobro, ako si ti stvarno baba, ja ću da budem